kasiat tonang bini umay nang kauyohan mana pinahomap sudah nang bini kalapahan jadi nang lawan pian itu nang malam ini kada usah aasaan karena bini pian sudah sah ampun pian cuman bangsa buting ulun hendak memadahakan kaina baut ranjang di bisiti hulu pian supaya malam ini kada tapi karikutan mudahan pangantin juanin nang laki cilai dikuatakan saing gani baut kada sampai bakaringan mudahan pangantin hajat dikabulakan mudahan bini pian lakas nang betianan baru malam pertama baru malu malam kedua padamkan lampu malam ketiga tak boleh tahu kipaslah kipas mencari angin menutup pintu buka jendela ambai nikmatnya yang baru kawin bantalnya satu kepala dua ombak samudra berakhir sudah dua mempelai tersenyum ramah satu hari tak mau berpisah pagi dan sore rambutnya basah dana wadana wadana dana wadana wadana dana wadana wadana dana sungguh senangnya pengantin baru dana wadana wadana dana wadana sungguh senangnya pengantin baru malam pertama malu-malu malam kedua padamkan lampu malam ketiga tak boleh tahu sungguh senangnya pengantin baru malam pertama malu-malu malam kedua padamkan lampu malam ketiga tak boleh tahu sungguh senangnya pengantin baru dana wadana wadana dana wadana wadana dana wadana wadana sungguh senangnya pengantin baru kipas lagi pas mencari angin menutup pintu buka jendela apa nikmatnya yang baru kawin bantalnya satu kepala dua kipas lagi pas mencari angin menutup pintu buka jendela apa nikmatnya yang baru kawin bantalnya satu kepala dua dana wadana wadana dana wadana 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 sungguh senangnya pengantin baru ombak samudra berakhir sudah dua mempelai tersenyum ramah satu hari tak mau berpisah pagi dan sore rambutnya basah ombak samudra berakhir sudah dua mempelai tersenyum ramah satu hari tak mau berpisah pagi dan sore rambutnya basah dana wadana wadana dana wadana wadana dana wadana wadana sungguh senangnya pengantin baru pohon kelapa buahnya tinggi jangan dipetik di malam hari entah siapa jodohku nanti saat kini masih promosi pohon kelapa buahnya tinggi jangan dipetik di malam hari entah siapa jodohku nanti saat kini masih sendiri dana wadana dana wadana dana wadana sungguh senangnya pengantin baru
permaisurinya tertunduk melu. Dia katakan ini dan itu, oh tujuannya minta yang itu. Mempelai pihak pandai merayu, permaisurinya tertunduk malu. Dia katakan ini dan itu, oh tujuannya hanyalah satu. Dana wadana wadana dana dana wadana wadana dana wadana wadana dana. Sungguh senangnya pengantin Malam pertama hangat dirasa, malam kedua sudah biasa, malam ketiga luar biasa, masa bujang pun sudah binasa. Malam pertama hangat dirasa, malam kedua sudah biasa, malam ketiga luar biasa, masa bujang pun sudah binasa. wadana wadana dana dana wadana wadana dana dana wadana wadana dana. Sungguh senangnya pengantin Malam pertama malu-malu, malam kedua padamkan lampu, malam ketiga tak boleh tahu. Sungguh senangnya pengantin baru. Malam pertama malu-malu, malam kedua padamkan lampu, malam ketiga tak boleh tahu. Sungguh senangnya pengantin baru. dana wadana wadana dana dana wadana wadana dana dana wadana wadana dana. Sungguh senangnya pengantin Pohon kelapa buahnya tinggi, jangan dipetik di malam hari. Entah siapa jodohku nanti, saatlah kini masih sendiri. Pohon kelapa buahnya tinggi, jangan dipetik di malam hari. Entah siapa jodohku nanti, saatlah kini masih promosi. dana wadana wadana dana dana wadana wadana dana dana wadana wadana dana. Sungguh senangnya pengantin baru. راحت تحتويني يلا. رؤياك يا رسول الله. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى. عيني ترجو أن تراك، روحي يا حبيبي فداك. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى. عيني ترجو أن تراك، روحي يا حبيبي فداك. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى. عيني ترجو أن تراك، روحي يا حبيبي فداك. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى. عيني ترجو أن تراك، روحي يا حبيبي فداك. أنا ضيفه قلبي ذابت في يديه يدي. نادت عيوني وبكى لامس قلبي. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى. عيني ترجو أن ترى، روحي يا حبيبي فداك. أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى.
حبيبي فداك حوضه كوثر ورواه شربة لدوايا ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بأسا وسباء ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بأسا وشفاء أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي الكتاب أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي كتاب صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله شقتك روالي جوا مريد سنن كلي جوا واسم مشهور إنس وانطرا دادي والي دادي راجا دادي والي دادي راجا شقتك والي جوا مريد سنن كلي جوا واسم مشهور إنس وانطرا دادي والي دادي راجا دادي والي دادي راجا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله Gandani Joko tingkir Joko gagas regap zikir Status yatim piatu Bisa sukses karena itu Bisa sukses karena itu Legendani Joko tingkir Joko gagas regap zikir Status yatim piatu Bisa sukses karena itu Bisa sukses karena itu Salatullah salatullah salamullah ala taha rasulillah
صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم بأجمل ذكرها صلوا معنا فانا يا خطار طهر عبادي يوم المعادي نبينا طه المقدر هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي من القدس صار لا إله ثم تدا فتدلى من القدس صار لا إله ثم دنا فتدلى فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المقدر هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا مع حضار فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي هذا الذي صار لا إله ثم دنا فتدلى هذا الذي صار لا إله ثم دنا فتدلى فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المقدر هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا مختار فهو عبادي يوم المعادي نبينا
جاء يوم الجهاد صبرنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا يا رسول الله يا نبي لك شفاعة هذا مطلبي أنت المرتزى يوم الزيغاب اشفع لنا إيمانا اشفع لنا يا حبيبنا لدنا بك يا حبيب يا حبيب لا إله إلا الله. أنت للخلق يا طبيب يا طبيب لدنا بك يا حبيب يا حبيب أنت للخلق يا طبيب يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله اشفع لنا يا حبيبنا يا رسول الله يا نبي هواك هجم قلبي أنت المرتجى يوم الزيغاب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا جئت للبرايا بشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين جئت للبرايا بسر المبين تنصر الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله اشفع لنا يا حبيبنا أيوة
pasar, kalau ke pasar awan lakawan, kalau ke pasar nukar samangka awan samangka manis rasanya ilahi Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban Kepada bapak ibu nang ada di hadapan, tapi nang tak banyak di muka kenakan. Jadi nang tak lupa kakak menyapa pian. Ulun paai ingat tadi ratan sambehyangan, kakak nang di muka begaya nang sakawanan. Inya sembehyang tadi nang betunjulan, ulun tadi malihat pas nang talam bet datang. Jadi wan ading-ading kakak hendak bepasan, supaya dingai pian membanggakan toko hitan. Bila sembehyang jangan lagi begayaan, kalau sudah besunat bujur-bujur sembehyangan. Jadi nang lawan pian sakadar kakak bepasan, kami lanjut madihin nang ini nang panutupan. Mungkin imbah ini kami hendak pulihkan. Jadi nang lawan pian padahal banget di sini, sampai nang tengah hari sudah ada pamandiran. Ini istilah makan tuan rumah hai tak tambahan. Jadi nang tobang jubnya kaina ditambahi akan ditambahi akan jadi bang kami terus melanjutkan. Jadi nang bemadihin nang ini nang lawan pian, jakanya ading-ading kesini nang bakumpulan. Dingai kada papa kita nang beigelen. Jadi nang naik haja kada usah besopanan, tampulo lawan kakak dingai nang betemuan. Jadi lawan pian naik sok beretaan. Jadi nang imbah ini kakak hendak ampihan, uma ada betape nainya saurangan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan. Jadi nang lawan pian naik haja beretaan. Kita imbah ini madihin dingai ampihan, laju ibang kesini jangan nang betunjulan. Jadi nang tak lupa ini ulun ucapkan. Jadi nang terakhir madihin mahibur khusus wan kakenakan. Jadi baigal kakaknya acah kesini nang ketengahan. Jadi bajukit kita nang beton. Jadi bang kita kesini saberetaan. Dingai baigal kada usah susupanan. Kepada pangantin kesini nang bakumpulan, kasini buhan pian dingai nang baigalan. Jadi kita bejukit adingnya aja hari ini bertemuan. Jadi gesan pangantin kami mau ucapakan. Jadi nabang ngantin kesini nang tujuan, sediakan itu bangko 2 buting no sampean. Jadi lawan abang ngantin kami mau ucapakan itu alhamdulillah hari ini bertemuan. Jadi ading aina jua umpat naik pian, uma abahnya pangantin besusun saberetaan. Jadi tak lupa ulun mau ucapakan, sebelum madihin lanjut dahulu bertepuk tangan. Lah tepuk tangan.
Jadi Bang Ulun di sini melanjutkan kami nang bemadihin terakhir gesana sampian. Jadi itu bangku manai dialihkan. Jadi lawan pengantin ulun mau ucapakan bangku di muka habis diduduk pian, habis ulun di belakang umay nang berdirian. Jadi wana pengantin ulun nang mau ucapi ngana nang abang hiri pinanya pengantin nang laki. Jadi pengantin ini nang abang hiri ulun bangai wan pian hari ini hendak mana kone. Siapa tuh sampian asal mana tuh bang pasti. Di bang pian jangan sopan menyahote. Pian nang asal mana lajui disahote. Jadi yang bangai kada sopan menyahote. Jar ulun asal mana pian lahir ke bumi asal gemba. Jadi muhara gemba ujar asal nang lagi. Kalau nih bini pian orang mana asli. Tapi asli ngapa ujar pian ulun nang kada mengerti. Jadi nang besuara sedikit nang dinyaringi. Jangan nang kakan-kakan inyang ini kada mengerti. Jadi pian aja itu nang bini pian di mana bang asli. Tapi jadi tabihe nang bini ujar asli. Jadi nang abini pian awak bagus sekali. Inya pina mungkal nang to pina besi. Jadi wan pian bangai ulun nang mana kone. Jadi nang bini pian pulang hendak ditakone. Ujar ni nang bini tadi dari tabihe. Yalah kampung nang apa hanyar suah mandangare. Jadi kampung tabihe ujar ngene nang bini malam ini malam senayan pacang membunuh Yahudi. Jadi pengantin pacang nang sanang hati. Jadi lawan bini pian sudah mungkal kawai pian lihati. Bila hendak membebem cilai jangan dilepike. Masalah membebem padel bangai ulun dasar kada mengerti. Lantaran cilai ulun ini masih bujang lagi. Jadi nang lawan pian ulun nang mamadahi. Bila nang malam ini hendak membunuh Yahudi. Sadiakan jemo persiapan malam ini supaya bang pian bangai nang tagencangi. Ujar bangai jemo bila nang jemo sari rapat gesan marapate. Bila jer pocok jembo lecil gesan maharome. Bila nang getah jingah gesan manggenale lagi. Genale lagi. Jadi kai pian kawah aja di kote. Anggap nih mikrofon bayangan nang malam ini. Jadi madihin ulun nang malanjuti. Jadi nang nih madihin bangai kita bertamu itu nang hari ini. Jadi nang tidak lupa kita gesan pengantin dinglah didoakan. Jadi jangan gigi awak ditampayakan. Jadi kita berdoa dingai gesan pengantin buhan pian diaminakan. Jadi guys belum lagi. Belum doanya. Jadi pengantin kita mendoakan kepada abang hiri dan juga ini nanda bini sidin bangaran. Jadi gesan pengantin kita mendoakan mudahan pengantin panjang umur sehat badan. Mudahan pengantin rezeki dilancarkan. Mudahan pengantin hajat dikabulkan. Mudahan pengantin juanin nang laki cilai dikuatakan.
aing gani baut kada sampai bakaringan. Mudahan pangantin hajat dikabulakan, mudahan bini pian lakas nang betianan. Mudahan pangantin inyaruhoy rahayo, mudahan tuntong pandan pangantin salalo salamatan, duniawan akhirat tidak akan terpisahkan. Jadi pengantin sudah kita doakan, jadi gesan pengantin ulun ulang didoakan. Ngapa doa pian gesan pamadihinan, jadi pengenang lagi lah kasih disahutakan. Adakah doa pian gesan pamadihinan? Jadi pengantin laju didoakan, istilah pangkata kita doa begiliran. Kupini pengantin longgeng bebujukan, nang guil-guil hendak pacel do sorangan. Jadi lawan sampian lah kasih didoakan. 1, 2, 3 kesan pengantin tepuk tangan. Lah tepuk tangan. Jadi bang ulun minta doa lawan pian, tampolo bangai kita hari ini berdebatan. Jadi nanggesan ulun lajui didoakan. 1, 2, 3 lawas nyaman doakan. Amun talo lawas jua empihan. Jadi nang kipas angin sedikit diparakiakan. Kasiat to nang bini umay nang kauyuhan, mana pinah homap sudah nang bini kalapahan. Jadi nang lawan pian itu nang malam ini kada usah aasaan, karena bini pian sudah sah ampun pian. Cuman bangsa buting ulun hendak memadahakan, kaina baut ranjang dipisiti hulu pian, supaya malam ini kada tapi karikutan. Ala karikutan. Jadi bang ulun terus melanjutakan, pinanya mamanya pangantin acil ngini sempian. Jadi nang lawan acil ialah umanya pangantin, ulun manya papian. Jadi acil bingung ngapa nang tukang pulang. Jadi cilai bang ulun sangat dermanya paakan, pada abahnya pangantin ulun nang mawakili di sini nang sarumbungan. Jual lawan pangantin kami terima kasih banyak lawan sampian, karena bang kami di sini umpat diundang. Lalu doakan kami banyak benar nang bujangan, supaya nang bujang lakas nang bebinian. Jadi nang tak lupa kami mau ucapakan, mudahan nih pangantin dunia wan akhirat tidak akan terpisahkan. Jadi bang ulun ini nang melanjuti, tadi ada permintaan tuyat abang nang berdiri, minta doa akan sidin nang hari ini kepada abang Ahim, mudahan lakas bebini. Jadi abang Ahim ulun doakan hari ini, inya tertawa tuyat nang tak sembunyi, mudahan bangai pian lakas nang bebinian, supaya bang sabun kada lakas habis pian, supaya ujar sidin kada rancak pacah di tangan. Pacah di tangan. Jadi bang ulun terus melanjutkan, jadi nang tidak lupa ulun nema ucapakan kepada tuan rumah jua pangantin baru kita nang berilaan, mudahan buhan pian sukses nang tudidal. Jadi lawan pangantin ulun mendoakan, mudahan buhan pian selalu nang sehat badan. Jadi pangantin kami terima kasih banyak nang lawan pian,
karena tuh sempian juga ikut mau undang. Berarti bang di sini juga umpat melestarikan itu bang budaya Kalimantan Selatan. Jadi cilai bang ulun mungkin hendak bersatu, sudah hendak bertahan. Suara pina ubah karena tuh bang benyo ada tak lihat takan. Jadi nang lawan pian ulun mau jabakan. Sampai di sini pengantinlah betamuan. Mudahan buhan pian lakas dapat keturunan. Jadi bang ulun terus melanjutkan kita membawa pantun ini kesan pengantin terbang dicapati akan. Bila jerujuk ini daun jimampai ada paikat lagi ini dadayan kain. Apabila jodoh hari ini tupang sampai menjelang ini hari pengantin. Ujar bang piala dapat juara kaina naik kau tim berang itu juara 2. Mudahan pengantin selalu bahagia. Mudahan bang pengantin dilindungi Allah Ta'ala. Jadi bang kami pengantin hendak bersatu, kami hendak bertahan. Ulun minta rela bila ada tak salah di sini nang lawan pian. Ulun tuh tak niat sekadar begegayaan. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapkan wassalamualaikum minta rela bertaat ilahi. Cukup suara bertahan. Semoga cepat menemukan jodohnya. Amin. Apa lagi? Amin. Disehatkan selalu. Amin. Semuanya disehatkan selalu. Amin. Yuk, minta rela.